kōrero hā kina I naene e te iwi kua ta tūmaia no te tohunga hā kina o te ao Māori tūmamau. Harawira, tēnā koe? Tēnā koe, Mara. Carl Heyman, tērā te kōrero mo tana hokinga mai ki roto I te kapa ōpango. I puta tēnei kōrero I tēnei wiki tonu nei. Kei te pirangi tātou ki aia? Me ki e rua ngā taha o tēnei kōrero ko, etahi e mea ana he tino taonga Carl Heyman e tikana kia whakakorengia ngā ture e pāna ki te kapa ōpango, kia riro I aia tētahi tūnga. Kei tērā taha au e tuana me ki. Ki au nei, kei kō atu me ki ngā pau mua o Aotearoa ki tā Carl Heyman. I te taurua mano mā whitu, he wāhanga tōna I roto I te kapa, engari I enei rā, kāre he mea I tū atu I Owen Franks. Ki au nei, kei aia me ki te tauira mō ngā pau mua I enei rā. Ai, Franks, Tony Woodcock me John R4, nea kare kore koe ranga pau tuki mo te whakataitai I pō te ao. Sonny Bill Williams kia anei tana ingoa. Ryan Hulk Hogan. Whawhai rāwa te poa pōpō Sonny Bill, ngā wari noiho? Te āhua nei runga no I te koretake o tau e ingoa, Hulk Hogan, me ki kua korou ora wātu tērā tangata. Engari ki au nei, kua taimai te wā kia whakarerea, kia waihotia e rā me ki tērā hia Sonny Bill ki te uru atu ki roto I tēnei mea, te meke. He koretake ngā hoariri I tēnei wā tonu, e tikāna kia āta whakaaro te tangata nei, mo tipu whutupōro e heke mai ana I te tau nei. Nō reira ki au nei, kei te he wana whakaaro, kei tua o tā wauwau ai I tēnei wā tonu. E hoa, poto noi ho te wā e toi ana me kōrero mo te whakataitai Australian Open. Kim Clijsters kia Li Na, ko wai katoa? Li Na katoa. Me Djokovic, Ferreira, Murray rāne, ko wai katoa? Wainganui I rātou. Kai te tino whakai atu hau kia Novak Djokovic, ko ia me ki te toa I Wainganui I aia me Roger Federer, nō reira ki au kei te whakai atu hau kia Novak. Rawa tāna mahi I nā pō te mahi a Djokovic. Tēnā koe tūmamau mihana ki a koe mo e nā kōrero e hoa. Kia ora. Pai hoki te kite a koe I tēnei tau.